السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون والمؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. Sininna tomato malabiku sila surah malabiku yang kaya remasi refung Allah Ta'ala. Alhamdulillah fadaloni mana refataraka itan ra'asukuru kamaraja tarisesena fung Allah Ta'ala. Nasabab pamasena fung Allah Ta'ala. Naniya apatirwan na lo fadari di manang sehingga nato fada angka mana situ hadari madapungan rilalan na yewe on rama barakai. Dega aga akatta sagadinna untuk laksanakan kewajibatta yan ritu sampajak jumata rigau angkana berjama. Salawat amma patut dari ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, pamase masalau risininna alangi. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal untuk berfikir, ya komelo ipikiriki madeceng hadin rahmatul li Allah. Yero itellahi ari lawang permintaan tentu pada madu-padupa mana permintaan nataweh. Ya kotoma bicara itellahi ari lawang tentu pada madu-padupa manang ari lon nataweh. Angka tahu marilau sarekwam mangi ipalepak manangin renah. Angka tahu marilau sarekwam mangi ipakanjaki wijawijannah ipadacengi wijawijannah. Angka tahu marilau sarekwam mang iweriyangi asogirang minimal iweriyangi papideceng okui lalenna atau tongal linona. Madupa-dupa mana permintaan na tahu hadin rahmat li Allah. Neki ya iru ale malabina pungal Allah Ta'ala. Nasabak nisangi makka da madupa-dupa mana permintaan ta ang kaset dilala na weriya ki pungal Allah Ta'ala. Ya kuyola iru lalangay, maka insyaallah ilolongangi aga pada angka ya kata yarga ilolongangi aga permintaata. Aga iru hadin rahmat oleh Allah yan itu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabab melalui ia carai hadin rahmat oleh Allah yan itu dengan cara berdoa kepada Allah sarekwam mangi ilolongangi aga pada angka ya kata hadin rahmat oleh Allah. Angka keinginattah, angka hajattah, pengoleh oko Allah Ta'ala melalui dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yana tunak kada Allah Ta'ala kilalanna kurang malabina makadang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka dia Allah Ta'ala mintalah kepada aku, astajib lakum, maka pasti saya akan berikan apa yang engkau minta.
bahasa pendek na hadin rahmat li Allah onco na ada maka de pengala taala illau ko wariyaku agam illau maka pasti uweriyaku nasa pengala taala hadin rahmat li Allah nasabat tu relebon na yewe tanai hadin rahmat li Allah tidak ada yang paling berhak yonroi marillau sangadinna ale malabina mi pengala taala hadin rahmat li Allah nasabat dega ga wadi yonroi marillau relebon na yewe tanai sangadinna ale malabina mi pengala taala batuan na ada dega ga yonroi ma pesandre sangadinna okko mi pengala taala tawakkalna ala Allah mapasandre ka okko pengala taala semua urusaku wa beremanan ku pengala taala maka sepatutnya mencaji ki atanna pengala taala ya ko angka hajatta okko mi pengala taala yonroi marillau hadin rahmat li Allah napa ni sini na tomo malabi ku ke hadir ia tu atanna pengala taala ia ko angkai makka ipala limanna marilodo wari pengala taala sebenarnya dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah hamba dari Allah. Batona ada ia ko angka atanna pengala taala marilau rialena na pataraka iduai pala limanna marilau ri pengala taala angke tu panasai alena makada atai pole ri pengala taala na sabab dega ga kamena makasir dia ata onronna marilau sangadinna okoi puanna hadin rahmat li Allah maka wajar ia ko idiru fatawe tuore le bonna yewe tanahi okko mi pungala taala marillahu hadin rahmat li Allah nasaba angka kire le bonna yewe tanahi nasaba pungala taala mi to tuore le bonna yewe tanahi pungala taala mawaria kidalle pungala taala mawaria ki adisik disingang pungala taala mawaria ki ajap-ajapangang umur malampe pungala taala mang maka sitina jaman caji ki atanna pungala taala okko mi risese na pungala taala yonroi marillahu hadin rahmat li Allah napa ni sinin na tomo malabi ko ke hadir maca itu sitongan na pungala taala ya ko angka atanna marillahu risaliwan na alena maca pungala taala ya ko angka atanna marillahu risaliwan na alena mohon maaf hadin rahmat li Allah wadi jaji mi takiri simpulolo tari sije salatta risalah suratta angka mo pa kasi biasa marilau okko tona ajuwe ya rega ya ko angka nita nonroi makarra loy marilau okro padahal sebenarnya ini tidak dibolehkan di dalam agama kita hadin rahmat li Allah namelo senantiasa ipakanjaki wi akidata nasaba mace itu pungala taala ia kumarillau kiri saliwanna alaina majamil lona makka de pungala taala iya maria ko dalle iya maria ko pappe nyamang aga millo waria ko masa marillau ko risaliwak kuna sa pungala taala maka dena waddi kitu mancaji atanna pungala taala to tuwari lebon na yewe tanai angka kitu marillau risaliwanna pungala taala nasaba mancaji ki umma sallang parhallu sanantiasa ipakanjaki akidata hadin rahmat li Allah la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah batuan ada dega ga waddi risompa yang paling berhak rilebon na yewe tanai sangadinna ale malabina pungala taala selanjutnya hadin rahmat li Allah ia ko mak bicara itallahi permintaan angka hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam narampe Nabi ta okko ilalanna kitana Imam Suyuti italla Jami'us Shaghir maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu doa an tas'ala rabbaka al-afwa wal afiyah maka dia Nabi tanaya perilodoa kami nama kasing an tas'ala rabbak serekom mangi marilau ko puammu aga yello ko pungala taala yang pertama al-afwa adam pengang yang kedua al-afiyah asalamakan mage nang kay lawi we duway hadin rahmat li Allah fa idza a'taitahuma fid dunya faqad a'taitahuma fil akhirah ya kona waria ki pungala taala iwe duway adam pengang nan ni asalamaka rilino maka pa insyaallah na waria ki pungala taala matir yasuri monrinna hadin rahmat li Allah nasaba iye penting hadin rahmat li Allah iye ko angka ke marillahu hadin rahmat li Allah namoni angka permintaan talengeng namoni angka hajat talengeng angka keinginan tamelo ipongolo ko pangala taala tapi ajalalo talupe millawi iye duahi iye nartu adam pangange nan niya asalamakange hadin rahmat li Allah
Magi nang penting hadin rahmat oleh Allah. Ternyata sini na tomo malabi kong ke hadir. Najelaskan Andre Gurutta Imam Al-Manawi ilalan na kita na Faidul Qadir Sarh Jami'us Shagir. Maka dair italai kata al-afu ayyafu az-zunub. Batuan ada ya dampang imanang idosana. Jadi ya ko angka tahu iweri yang dampang pole ripung Allah Ta'ala. Maka ya dampang imanang idosana pole ripung Allah Ta'ala. Maka da Andre Gurutta asama syari fala yakunu yaumal qiyamati qisasun. Maka de nagaga hukuman na lolongang tawe tau angkai iweri yang dampang pole ripung Allah Ta'ala ri osrimon rina pung Allah Ta'ala. Bahkan narampas si Andre Gurutta Imam Al-Manawi iro italai kata al-afu mahul jaraim. Yang namanya kata al-afu ampunan itu adalah mahul jaraim. Aga itulah mahul jaraim, terbebas dari yang namanya kesalahan. Seorang narapidana dijatuhi hukuman, tiba-tiba dibebaskan dari tuduhannya, maka itulah yang disebut sebagai al-afu, terbebas. Ya rega ipalappa ipole risininna atas salanna hadin rahmat oleh Allah. Maka ya ko angka ki marilau ripung Allah Ta'ala ia naritu adam pengangi. Maka insya Allah nak dampang itu dosa tapung Allah Ta'ala ya ko angka ki marilau hadin rahmat oleh Allah. Nasabari pahatu madece maka da iri turu fatawe degaga rufatau degaga tasalanna. Degaga tau dilibon na yewe tanay degaga dosa ang kamana dosa na tawi. Dosa bicu, dosa maraja, dosa yatungka deni yatungka. Erita deni erita ang kamana nga tasalan na tawi. Nasaba magay nabita sandiri pawi o kilalang hadisan na kullu bani adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawabun. Tungkat rufatawe khatta'un ang kamana nga tasalan na. Nairo italay kata khatta'una o kilalang na bahasa ra'i itala sigot mubalagah. Baton na sigat mubalaga de na chicha minapigo italay atas salang. Makulikoli pugo atas salang. Tapi na karena makulikol ang ipigaw atas salang. Nasadari bi alena ko ilalang atim na makadatas salaka. Maka nakailar pala liman na marilodo waripung Allah Ta'ala. Yakdam pangimanang idosana pole ripung Allah Ta'ala. Maka ajalalo talupay marilawi iyan na rito al-afu adam pangangi hadin rahmati Allah. Yang terakhir yang kedua aja tak lupa milawi ya ko angka keinginata silahkan hadin rahmat oleh Allah tapi aja tak lupa milawi ya nartu al-afiyah assalamakangi. Maage na penting assalamakangi hadin rahmat oleh Allah. Ternyata maka dari Andre Gurutta Al-Manawi iro italai kata al-afiyah hiya salamatu minal askami wal balaya. Salama ipole risinin na abalai, salama ipole risinin na papi jaja ipole risinin na lasai. Jadi ya ko angkar rufatau marilau ripung Allah Ta'ala sore kuam mangi iweri yang asalamakang maka pa insyaallah ipabelerin tu pole ripung Allah Ta'ala pole ritalai sininna sama pejajai. Yang kedua ipabeletor tu pole ripung Allah Ta'ala pole sininna abalai iya meloekan na hadin rahmat oleh Allah. Nasaba magay nilawi italai al-afiyah asalamakang hadin rahmat oleh Allah. Maka oleh karena itu hadin rahmat oleh Allah ya ko angka ki marilodo ripung Allah Ta'ala ajalalo talupay milawi iwe duai hadin rahmat oleh Allah. Namoni angka permintaan talingi tapi aja tak lupa milawi iyan itu al-afu adam pengang yang kedua al-afiyah asalamakang iyan itu sabak ampai agamata di napa aja napa guru kisek di pak doang hadin rahmat oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din puang tawiriang asalamakang okay lalan na agamamu wa afiyatan fil jasa di tawiriang adisi-disinga watakale wa barakatan fil rizki pak barakah ka nga daliku wa ziyadatan fil ilmi tambaya nga pak disangaku wa taubatan kabalan mutu adam pangisinin na dosa ku riolo de pada pole ka amataya. Maka de Andre Gurutta nigi to panannu nga baca iwi palilodonge ritungkat turang ka purana mas sampajang. Maka insyaallah nasang Andre Gurutta iwi riyang asalamaka pole ripung Allah Ta'ala rilino makotofaro ri asrimon rina pung Allah Ta'ala sare kuam mangi mancaji ki yare gatot tamah pole rigolongan atau salamae yenar tu insyaallah sibawa ki mati nabitta ri asrimon rinna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makon rukafa den re urafi falatukaki mamuari dapat barakah fong Allah Ta'ala lauri di manang makoto faro lauri alena to mak bicarai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wasyuf al muhtalifati wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatun fi amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina wa aslih lana akhiratina alladhi fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arhamna yata'ajjabu minha ahlus samawati wal ard waghfir lana maghfiratan yata'ajjabu minha ahlus samawati wal ard warzuqna rizqan yata'ajjabu minha ahlus samawati wal ard wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Summa aqimus.